I pozdravite meni, danas ćemo Minecraft pokazati kako da napravite vrata, chest i baton. Znači, za sve to treba samo drvo uglavnom, a ovako pravite vrata. Znači, eto, to su vrata, znači ovako. Sad baton, to je ovo. Tu. I chest, to je ovako. Ako hoćete još jedan chest, to samo poredite ako još drva i eto, imate dva chesta. I to je bilo to. Vidimo se uskoro.